It-tfal tal-iskola primarja ta' St. Thomas More f'Marsascala kellhom l-opportunità li jiltaqgħu mal-awtrici Ingliża tal-kodba ta' tfal ta' fama internazzjonali Anne Wilson. Anne Wilson spjegat li tfal kif il-passjoni tal-kitba nibtet mill-imħabba l-qari u għalhekk hija ħeġġet li tfal biex jaqraw ħafna kodba għaliex dan jista' jgħinhom jiksbu idea ġodda għall-kitba. It's extremely important to read. Even 15 minutes of reading a day can improve your education just beyond your imagination. Children who read are usually 1 year ahead in their education than children who don't read, so it's incredibly important. That's the sort of educational aspect. Obviously there's the enjoyment. Reading is fun. Reading is supposed to be fun. It's something you can do to relax, to take you away from any situation you're in your real life, and it improves your imagination and your empathy with other people, so it's very important. Preżenti għal din l-attività kien hemm il-Ministru għall-Edukazzjoni, Evarist Bartolo, li ngħaqad ma' Wilson f'appell it-tfal biex jaqraw ta' spiss. Tob taqra inti? ħafna. U l-kodba tagħna Wilson oġbuk ħafna jew? Ija, ħafna. Ma inti tob taqra? ħafna. Ta' Ġeronimo u saat nibda nħobb naqra ta' Anne Wilson. Isom avventura u tal-misteri u jogħġbuni ħafna. Pala l-compositions u hekk jgħinni ħafna fl-immaġinazzjoni tiegħi. Għadin l-okkażjoni tfal preparaw puppet show bil-messaġġ tal-istorja ikun dwar l-importanza tal-qari u kif ukoll tellaw żifna ċkejkna għal mistiedna speċjali tagħhom.